Škola Miroslava Mike Aleksića i dalje radi, a roditelji normalno dovode decu na časove koje drži njegova supruga, baš kao da Aleksić nije uhapšen pod jezivim optužbama za silovanje i seksualno uznemiravanje maloletnih učenica u toj školi. Prema tvrdnjama stanara zgrade u ulici gde se nalazi škola glume Stvar srca, u sredu uveče se na vratima škole pojavila njegova supruga Biljana Mašić, koja je došla da održi čas sa decom. Postavlja se pitanje kako je moguće da nijedan državni organ Aleksićevu školu još nije zatvorio, makar privremeno, dok se ne ispitaju optužbe, i kako je moguće da roditelji dovode decu u školu za koju se sumnja da je pre bila kult nego učionica. Iz Ministarstva prosvete tvrde da oni nemaju nikakve ingerencije i ne mogu da vrše kontrolu subjekata poput škola, glume, plesa, pokreta, salse. Iz MUP-a i Ministarstva trgovine sektor tržišne inspekcije kažu za Blic da zabrana rada Aleksićeve produkcijske kuće nije u njihovoj nadležnosti. Iz Inspektorata za rad pri Ministarstvu za rad i zapošljavanje kažu da su oni zaduženi isključivo za kontrolu radnih odnosa i oblast bezbednosti i zdravlja na radu. Društvene mreže preplavljene su i negativnim komentarima na račun roditelja koji decu i dalje dovode na časove. Psiholog Radmila Vulić-Bojović veruje da postoje različiti motivi zašto roditelji svoju decu izlažu ovakvim neprijatnim situacijama. Ljudi nisu savršeni, imaju različita uverenja i predrasude i ta škola je očigledno jako dugo predstavljala zlatni standard, jer kasnije deca prosperiraju u toj profesiji. Nažalost, neka deca su na tom putu stradala. Ona smatra da ne bi trebalo generalizovati čitavu priču niti krivicu, već da kao što je personalizovana i jasno određena krivica, tako su i personalizovane žrtve. Suština je u tome da ne bi trebalo da se akcenat stavi na školu glume i na različite druge škole koje postoje. U tim školama postoje ljudi koji rade savesno i odgovorno i deca od toga imaju benefit, podsjeća Vulić-Bojović.